أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى بصيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. شكرا، جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويحفظك ويرعاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبكي الله تبارك وتعالى مؤمن ذلك جل بمقدور هو رجال يقول الإسلام رجال من مركز الإمام مالك لتحفيظ القرآن الكريم في لم ساركن على هيوتي كذا دعوة زيارة سيني بمن और डेलीगेशन को अध्यक्ष मोहम्मद उलबाई तुमको काम पे वनिका आपका जिम्मेदारी हो ये को अध्यक्ष अब वकील जाल अंदर को कुलिया कुल्लो और तरबिया वाली आया कहीं वो जो वक्तमा पे अल्लाह मोहम्मद साहब जाल pero ya hace religioso el video que ha finalizado tener perfecto video que ha con el video وقتهم شيخ حبيب كيتا بارك الله فيها رأي كان كذي وكان الأسوسياسيون كذا كان أورجانيزاسيون فلو كذي محمد سريش الله فلو كذي كان كسكرتاريا الذي تنقل أبروسيت إن شاء الله عليكم وقتهم cameraman beben, musik beben, Muhammad Abdullah Isa Jawbe, ba, conocer a los angeles. Areco, cameraman Allah di, heoticano purga, il giuro della misera, inshallah, io tengo io ti dell'Islam hawanaki, veramente ne tengo alla volere inshallah. جزاكم الله خير. نعم. Ewa aray ɓaawo ɗum eɗen présenta ɓe tawata kadi ko makko waaɓe e tawaɓe e oɗo nokku aray arano ɗum mi wonɗo wowlude ɗo on inde anden ko Abdourahmane Silla jibinande koye aray ko min woni ko duɗal ɗo nini aray no yekki ɗon moko baaɓe ɓe tawata ko wonaɓe walludeɗeɗe ɓen kadi ko hoɗo ɗo ɓe tawata ko conseillé ɓen ko juulirde ɗo kañum kadi kotiraɓe mo assis ngal ɗo ɗuɗal aɗa ɓe maake Mouhammad Ali Kanté aɗay ko kamɓe woni ɗi ko ñamogoga aray mino hikki ɓe ɗon ɓeɗo kañum kadi ɓe maake kaw koñu jibinande kadi ngoɗo hoɗo haray ko kamɓe kadi woni chef secteur kañum hoɗo ngon ɗo nini
haray hino ɓaawo to kañum kadi Cheikh Moustapha ɓenno kadi kadi ɓe jibinande goɗo hoɗo jeeyaɓe e imamuɓe ka juulirde gani nam haray ko raɓɓini ko ɓe raɓɓindino way e ɓeruɓe ɓe rayni ɓe ndeejo ɗum ɗo haray kono weeɗen no ngal ɗo ko deemiri wittigal Sinthiaɗo fondateur ara noon ko Alaji Mahamadou Juma Touré ɓe feƴƴinino yo Allah yaafoɓe e yalloɓe naaɗo ɓe aljanna en ngeli yumma maɓɓe kay feƴƴinino ko akhiran e hirude batte fatunde nden on ɗo fondateur ɓe lottiɗon ko Alaji Mahamadou Baylo Touré ɓen noon ko États-Unis ɓe woni haray ko teddugal moɗon ono seeni ɓe gelaki ɓe inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ewa alay joni kono daari ɗum nuɓori ni wattude micro o e juure kañum kala makkoɓe seeni ɓe fuɗɗano e yewtere nde. Shukran. Jazakallah khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله الذي أوجدنا من عدم وبعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا ففتح به قلوبا غلفا وأبصر به أعينا عميا وأسمع به آذانا صما أقام به على الخلق حجة وأنار به المحجة وكشف به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب السعادة، طلاب العلم، أيها الجمع الكريم المبارك، أقدم لكم ما ينبغي للمسلم أن يقدمه لأخيه المسلم إذا لقيه، وهي التحية الإسلامية الطيبة المباركة المنبثقة من قلب محب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في طاعته أن يجمعنا في أعلى جناته، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يغفر لمؤسس هذا المركز وهذا المسجد، وأن يغفر له ولوالديه، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يجازهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وأن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مرحوم ولا محروما. إن شاء الله سنتناول في هذا المجلس طرفا من آداب طالب العلم، نظرا لوجودنا في محضن طلب العلم في مركز من مراكز العلم، من مراكز تحفيظ القرآن العامر بتلاوة القرآن وقراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلكل مكان مقال، فالمقال المناسب هنا أن نذكر آداب طالب العلم حتى يستفيد طلاب العلم من هذه المقالة، وأن يستنيروا بها إن شاء الله، لأنها مبنية على التجربة. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال. هري أيتي الله سبحانه وتعالى فتي جرنيمو ko waɗi e ɓiɓɓe adama tedduɓe, waɗi en julɓe, waɗi en ka mofte nelaɗo. O neli e men o nelaɗo moƴƴo yurmeteɗo, o waɗi mo sabu ha ɓerɗe uddunoɗe udditi, noppi faaɗunoɗi watti nande goonga, gite wumunoɗe watti yi'ude goonga.
o ñinni hujja makko on kanko Allah e hoore tagore nden no kanko himo dolni kono toñata no wawno hara o nulani hay goto e meɗen o nangan kadi o letta en o ina ko wonno hayrewe mum so inni mene ma ja'ana min bashirin wala nadir min heɓano ko waajo men o inna uskutu deƴƴe ihsa'u fiya wala tukallimuni kono kanko o watta ɗum fes o joni dole mo toñata o neli oɗo nelaɗo hujja on ñiiɓi o waɗi mo sabu laawol kadi no Allah rewirte no feeñi henti laaɓi pos hande kadi mo halkike ko kanko halki hoore makko kono laawol no halkare daɗora no feeñi no malal heɓora no feeñi yo Allah juula e makko juula e sahaba ɓe fof juula e dendanagal jokkuɓe dina kaɓe jokkuno kan yo Allah jokki en kan dina o tabintinna e hoore makko ƴirtan e nder makka kadi allahumma amin o musidɗo men sincanɗo e nde nokkure ɗo faati en torki Allah yo allahu yarlomo yaafomo kanko e mawɓe makko ɓen fuu Allah hoɗimɓe ko aljanna muɗɗo towde jawle ko wanno ɗo ko yo Allah jaɓanmo ɗum yo Allah teddinir ɗum peesirɗe makko moƴƴe ɗen waɗa sabu hawnata aljanna lontiɗo on kadi wonɗo e wakkilade kadi fayin a caali yirbi ɓay nokkeeli buy si sincuɗo on si o yahi fayda luttuɓe ɓe tambitatako yanire ɗon gokkon ha innoye ɗon joni wonti sabere kono lontiɗo on ɗo no tambiti moƴƴi en wiyatamo ɓuuri sincuɗo on kono kanko kadi ka sincunoɗo rewnoɗon fof mo wi o rewtay ɗon o hollay kanko kadi wonde ko halaf moƴƴuɗo li hayri salaf en hayru halafin li hayri salafin ko moƴƴuɗo lonti moƴƴuɗo feƴƴunoɗo yo Allah jaɓanmo dendanagal e sadakaji ko one e wadde ɗo e jawle e moƴƴereji yo Allah ɓeydanmo jawde nin ɓeydanamo yaajene newe nde ɓutte teddungal en fof waɗana en ɗum mawɓe ɓen ka nokkure ɗo yen tori Allah subahana taala yo faatiɓen yo Allah yaafoɓe wuuruɓen ɗo yo Allah pooɗu balɗe maɓɓe ɗen arsika en ene maɓɓe fof battane moƴƴo hara e weltanike kadi o karamokojo wonɗo e jangguinde ɗo sa nani nokkure no wuuriti markas no wuuri wona maadi ndin tun ko karamokojo nge taaliba ɓen so karamokojo no wakkili taaliba ɓen no yiɗi no rerɗi sottay batte waɗay jalbay e jarnimo nde wakkilare makko no woodi buy jogiiɓe yani fewndiɓe duuɓi makko ɗin ɗo tawa wona ɗum ɗo haqqille mum yaari ko ka tammaro heɓorta ɗon ka mbuuɗi heɓorta ɗon ko imma ko yarugol Nicaragua ɗo ɗum to yo Amérique ma ko ɗaɓɓi yarugol Europe ga wiya mi humba ma mi lumba sifa wona ɗum hara nawigol ko yanganagol alqur'an yanganagol sunna yangodugol e paykoy kadi needi we laafi ya wallu goɗɗo taw o anda taw kanko ko fi honɗum a hiɗa walla mo na ko weli fi hara en jarnimo ɗen ɓeyda mo wakkilde kadi yo wakkilo ɓeyda muñal o ɓeyda wakkilare o wakkilo o jangina ɓen fodde taaɓe makko haray mi weltano kadi fayin kamɓe taaliba ɓen sukaɓen ɗo ɓe wakkilagol ɓe dumba hoore maɓɓe ɗo ɓe jokka janngugol ngol ɓe tetto lattugol balon e yahugol e puydan e samakalaji ko war noon mi jarna mi weltano e ɓe karamakoɓe mi ardi ɗo no hoore maɓɓe e docteur Aboubacry Diallo Alhaji Mouhammad Salihu Diallo Bourso Cheikh Tahir ɓe woɓɓe min ardi ɓen fof e Alhaji Habibu e hay yette sillaɓe ɓen hay fof ɓe jarna ay kaw jakanke en fof no jarna e caméraman jomen on ɗo Cheikh Issa Diawɓe Ba o gasa ɓay Diallo ɓen ɗuɗɗo kadi ɓe watta ɗon kadi Diallo ɓe ɓeyda bonus pas probléme sabu na ɓe wakkili hiɓe eggande yimɓe ɓen konnguɗi karama ko ɓen
muhadaraji maɓɓe ɗin darsuji maɓɓe ɗin hutubaji maɓɓe ɗin yimɓe no naftorde moƴƴi haray ko ɓe ƴangal mawlanangal kamɓe e Ibrahima Marela torki Allah yo Allah sendan e moƴƴereji ɗin e baraji ɗin fof haray ko yewteten ɗo ko raɓɓi ɗi ko neediji taalibajo ɗaɓɓowo gandal andi kala ko faalaɗa no woodi ka rewete fiya hewtoy ɗon sikki ala si tawi ko laamu faalaɗa no woodi procédure ka rewata fiya laamu sincugol parti ɗaɓɓugol partenaire ɓe melɗugol yimɓe ɓen fodoje jane e penale fof awa wiigol no gayna no waɗa ɗum ɗo no watta ɗum ɗa meleketere awa yeenugol e non fof no nder ton ɗum non fof on fillu fallu watta ha on tigi hewtoya to siko jawdi faalaɗa ɗum kadi no woodi laawi ka rewete fiyo jawdi ndin heɓo Allah no bagorama tun jawdi hara yangaki yanginoɗo yango moɓa ha maaya acca tawa ko arronata kono siko an woni ɗaɓɓande hoorema no woodi procédure no ɗaɓɓire ko imma naata e julayagal ngal ma naata e moƴƴingol piiji yeeya ma wona yaasugol ɗaɓɓa siko kange siko jaman waɗa non non si tawi kadi ko gandal faalaɗa no woodi laawi ka rewete fiyo gandal ngal heɓo ko fuɗɗorten ko fi ɓural ngal gandal andi sa andali valeur hunde hittugol hunde nden teddugol hunde nden nafa hunde nden a hittinta fi mayre kono andirɗa nafa hunde wo ko noon wakkilorɗa fiya heɓunde tawa yangi ko yangotoɗa kon fi heɓugol nde tawa Musa e ma ha si goɗɗo eni joni ya asɗo 4 carré mo 4 sur 4 profondeur on 7 métres sa gayni asugol a heɓa $1 million a asay ka ngay ka hara wurin museni hara wurin tiiɗa e maha ko waɗi hiɗa andi kay gaynuɗa ki yangi ɗo o hara yangi o waynodiri ara a woni patron a woni nelowo a woni teddinteɗo sene sente no gasa a wonay kadi alhaji en joni kono si tawi hunde nde ala valeur a yiɗata tampude fimayre itan gandal ngal kala ko teddi ka adna ɗo kala ko hitti ka adna ɗo gandal no ɓuri al ilmu ashrafu shay'in ala wajhi al ard la siyama al ilmu alladhi yutawassalu bihi ila ma'rifati rabbi wa ma'rifati rasulihi al karim wa ma'rifati din al islam gandal ɓurgal teddude ɓurgal hittude ɓurgal jogade valeur ka hoore leydi ɗo ko gandal andinay ngalma ko hombo woni Allah jeyɗo ma on ko honno woni haqqeji makko ɗin e hoore ma ko honno rewirtamo gandal andinay ngalma nelaɗo ma on Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib haqqeji makko wondi e hoore ma ɗin ko honno hanɗamo waɗande yiɗugol mo ɗoftagol mo gomɗingol mo gongingol mo ñentingol mo yiɗugol ko o yiɗi aña ko o añuno yiɗa ɓe o yiɗuno aña ɓe o añuno yangano ko o yanganino kon jokka batteji makko ɗin ngal gandal andugol diina kan anda ko honno rewirta Allah ngal ɗo ɓuri teddude dendanangal ko janga no ɓuri mat no ɓuri physique no ɓuri kala ko janga ko waɗi ngal ɗo ngal rimay naadugol goɗɗo aljanna
danda mo yiite si on tigi gollitiri ko jangi ko. Wana waaqi unnasi wonde nge ndarude no yimɓe ɓen wayino taban yimɓe goo ngal ɗo hitta e maɓɓe fes ara ɓe reeni ɗum ko puydanno ko bonnugol avenir payku moɓe paykoye ɗo jonno koye ko honno wonta ɓe janngo ɓe wonata ministre ɓe wonata directeur nationaux ɓe wonata ɗum ɗo ɓe wonata cadre ɓe wonata ni ɓe wonta ni. buyi ko faamuji junnitiɗi wayliɗi weñiɗi ko ɗum ɓe jogi honno waɗi kamɓe ko aduna on hitte maɓɓe. kala ko tawata ɗum ɗon si a jokki a heɓata aduna on buyi kamɓe ɓe konti ɗum ko puydan ko sama kala ko bonnugol tan. ɓe anda wonde Allah subhanahu wa ta'ala ko wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah wi mi tagirali jinnaji ɗin e yimɓe ɓen sina fiyo ɓe rewan ɓe laɓɓinanan mi dewe ɗen ko ɗum ɗon tum mi tagiri ɓe wona fiyo ɓe kuulo aduna on ko gonga no dagi kono na fi ɗum ɗon na objectif arano on fi tagugol neɗɗo on addamo ka hawre leydi ɗo fontandi leydi weƴƴitandi waɗa ndi fuɗori ilina ndiyan e mayri fonta asama on ɗo saƴina ndiyan waɗa nangue e koode e lewru e piiji ɗin fou ɗum objectif moƴƴingol ɗum ɗo fou ko fiyo neɗɗo o rew Allah goto pet. ɓen ɓe anda ɗum kamɓe ɓe sikka ko woni gañiɗo o ko heɓuɗo aduna on ko sa heɓi otoje jane a aggidiri cuuɗi a waɗi étage ji ma a heɓi laamu a heɓi teddule seene sente kamɓe ɓe sikka ko ɗum ɗon woni ko tagira ɗen fi muɗum ko ɗum woni fou. Allahu mustaan. Idan musidɓe julɓe tedduɓe gandal fi diina ko ɗum ɗon ɓuri teddude. Ndaare Allah subhanahu wa ta'ala no teddini anduɓe fi diina ɓen. No wasi Imamu Qurtubi himo inni hara fi teddingol gando e gandal arano sina on aya ɗon petti ɗum ɗon tun gaynay wa shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala e o aya ɗo o ɓangini o wi o seedike kanko tigi kanko Allah ko o seede wonde reweteɗo ala e gonga sina kanko woni seedejo arano on. O wi seedejo ɗimmo on wal malaikatu e malaika ɓen kadi no seedi wonde reweteɗo e gonga ala si wona Allahu on. Seede tammo on o wi wa ulul ilmi qa'iman bil qist e jomiraɓe gandal ɓen kadi no seedi wonde reweteɗo ala si wona Allahu on. Allah dariɗo ñinni e hoore ñiiɓi e hoore gonga mo toñata on few. Taw an ko an woni seede tammo ɓaawo Allahu on e malaika ɓen modi ɗum ko teddungal ye ndo yoni teddungal ka wallahi. yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah no towna gonɗinɓe ɓen e men ene ɓiɓɓe adama ɓen. ɓiɗɗo adama fof no teddi kono ko ɓuri teddude ko julɗo. O wi eɓen julɓe kadi si ɓe towi ɓe heɓi daraja wongol julɗo ɓe heɓi on grade ɗon grade goɗɗo goo kadi o towna o feƴƴina dow ton ɗum ko jomiraɓe gandal ɓe. way mo naati ka arme woni seeɗa o heɓay grade mum kono yahoyay capitaine grade muɗum e général na gotum. Jomiraɓe gandal ɓen ɓuri towude daraja ɓuri teddude ɓuri mawnude ɓuri hittude ka Allah subhanahu wa ta'ala edi julɓe ɓe mara gandal ɓen ɗum sikki ala e mum. Nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o ɓanginani o maki man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna.
mo ƴetti laawol fii ɗaɓɓugol gandal o fokkiti yaagol jangoya woni kaw jangoteɗon no woɗɗima no ɓadi allahu newnanaymo sabu ngol laawol ɗon newnanaymo laawol aljanna ngol haray on ƴetti laawol ka aljanna ka yarete ka aljanna to o wi wa inna almalaikata la tada'u ajnihataha li talibi alilmi ridan lima yatlubu malaika ɓen cippinay gabitti mun ɗin cippinana ɗi joomirawo gandal si ɓe fotti sabu weltorgol ko o jogii kon e ko woni ɗaɓɓude kon ɗaɓɓowo gandal onon taaliba ɓen si malaika ɓe fotti e moɗon ɓe ƴuwoto ɓe ƴuwanto weltorgol ko woni ɗon e ɗaɓɓude kon ngal gandal o wi wa inna al'alima la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta alhitan fi lbahr joomirawo gandal wonɗo e janginde yimɓe nafa yimɓe waajoɓe piiji ɗin fow toroto allah jeeja allah yo allah yaafomo hay liƴƴi ɗin ka nder ndiyam wallahi hay liƴƴi ɗin ka nder ndiyam ɗin allah yaafo karama ko kaari sabu honɗum sabu nafoore ko karama kojo nafata kon hay gooto ala nafowo hewtiri non ƴette misal imamul bukhari bi o maayi heɓi fewno ɗo yoni duuɓi wuluro e duuɓi 300 e goɗɗum ma 200 e goɗɗum nde deftere makko nde wallifi witene sahihul bukhari ko misal tun wonde addude ko hombo andi ko yimɓe njelo jangi nde deftere faamino allah rewirte nde itti ɗum e majjere nde itti ɗum e shirku nde itti ɗum e bid'a nde itti ɗum e niwre nde natti ɗum e sunna e peewal ko yimɓe njelo ɗum ɗum ko andi ɗum woko allah tun ko million jelu yimɓe allah tun andi ko yimɓe njelo du'ani imamul bukhari inna imamul bukhari ne rahimahullah yo allah yurmemo ko yimɓe njelo woli ɗum na dow milliard sappo ɓuri goɗɗo anda ko allah tun andi ɗum ɓayi no wawi goto o wowla ɗum ɓuri laabi wulure ala lanɗo heɓuɗo sifa ɗum tawana gando ala marɗo jawdi dépense ɗo finance ɗo heɓuɗo sifa ɗum ala ko heɓata ɗum woko gandal o gando tum ko ɗum waɗi gandal nafoore muɗum kañum a okkay tum ɓeydo ko gandal tum wayno okka ɓeydo no ɓe okkuɗa ɓe ɗuuɗiri o ko noon ko marɗa kon ɓeydorta ko lutti kon fof ko jawdi koni ɗuuɗi o sa itti ɗuytoto ko ɗum julajo goo e musidɓe meɗen tedduɓe ñande goo meɗen yewta ɓe ini a docteur ko allah okki on kon ko ɓural mawgal ɓindi fi on ɓe maki onon kono aran wonɓe arande ko faalɗon kono no ɗuuɗiri wo kono weltorɗon kono okkirɗon wo kono ɓeydori menen noon momin hayni o redo amen taƴi inna he oɗo kadi donani men seedirta am ɓural gandal no ɗuuɗi ha feƴƴiti laaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam al ulama warasatul anbiya wal anbiyau lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathu l ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafirin laaɗo maki karama koɓɓen jomiraɓe gande ɓen ko ɓeeroni annabaɓe nulaɓen ɓe gasino ɓe fof ɓe fatinoke sowona isa ko isa tun ƴentina o ma yaali taw hombo ƴetti place ji maɓɓe ɗin golli golle ko ɓe wonno e wadde kon hombo remplace ɓe ko karama koɓɓen kamɓe ɓe annabaɓe nulaɓe ko honɗum wonno fonction maɓɓe on ko honɗum ɓe gollayno ko waajagol yimɓe ɓen ko
ko jangingol ɓe, ko fewnugol ɓe, ko orientugol ɓe, ko hollugol ɓe laawol peewal, ko ɗum wonno golle maɓɓe ɗen ka. Kono ɓay alkhuludu lillahi, luttugol ngol ko Allah tun mari, kamɓe on ɓe yehino. Hombo lontiɓe no wadde ko ɓe waɗayno kon ha joni taƴali, lannali, majjali, mulali, ko karamo koɓe. Sinano haɗano lannino, haɗano peewal ala. Kono kala ko ɓe ƴetti rele hisan ɓe dari kamɓe kadi hiɓe waɗude ko ɓe nulaɓe waɗayno kon, ko annabaɓe waɗayno kon. O wi ko karamo koɓɓen ko ɓe roni annabaɓen, annabaɓen no ronaka jawle mbuuɗi ko ɓe acciri ɓaawo ko rone ko gandal. O maaki kanko nelaɗo mo ƴettino ngal geɓal ɗon haray o ƴetti geɓal timmugal. Waafir koko ɗuuɗi, koko yotti, koko timmi pellet. Idan en andi ɓural gandal. Ndaare hay gande adna ɗen, kala ka gandal rewi an si a rewti ɗon a tawa newende no woodi. Kala piiji ko newni fi gurdan kon fof ko gandal addi. On yiyata ɗum ɗo wiye o société ɗo ko société ɓe anda hunde ɓen ko ɓen dow moƴƴini ɗum ɗo. Ka ɗi aalaji ɗi wonɗen e hutorde ɗo ko yimɓe jangi ha yangi ha fi andugol ko honno ɗi moƴƴinirte. Gasa woɓɓe maɓɓe wonu balɗe ma lebbi ma duuɓi fayre ɗantako no tafatun no yurno no darano ɗumanno wonde woopita wonde hawra ha wawi moƴƴinande en ɗi aalaji ɗo wawɗen ɗi hutorde ko gandal. Miɗo janga e journal neeɓi nden hitande ɗon adna Allah on fuu ko ɓurno yaltinde ingénieur ɓe ko Japon. Kama joni mi tangi chinois ɓen no yaltinde ingénieur buy mi natano ɓuri ɓe kono ɓe yaltinde ingénieur buy ɓe sifi ɗon ko honno japonais ɓe jangirta. Se ndari nge tawa ena mere he Allah no waɗi kan gurdan ɗo no waɗi rayije, sa jokki rayije ɗen tun a yahay. Adna on ko fi fof o waɗani ko wakkiliɗo o se jangiri noon en waɗay wa ko ɓe waɗi ko. Kamɓe e lekkolji ɗin goɗɗi dambugal ngal ko automatique ngal fermante hoore maggal sino ko régula ɗum. Si leera yoni nawigol mi jeeyi andi fi Allah acca yew ko ɓiɗɗo kaarini hari miɗo nawni miɗo waɗi ɗum ɗo miɗo lan sodoɗa gâteau lan sodoɗa biréji ala toon no yittanone ka lekkolji. Si 8 heures yoni taaliba ɓe dogo adonira ma 8h20 8h30 hara ɓe aɗon jeejanata ɗum ala toon. Si wi tak ngal fermante hoore maggal. Ɓe wi ko ɓe wi ɗon konde kamɓe na mi yahaali to mi yaali. Ɓe wi si a nawni ka jullere ma ko be goɗɗo yaha ɗon an si a nawni a wawata ko bandirawo ma yahata ma kottirawo ma bemma ma yumma ma jajama almuhim ko be goɗɗo yajoɗo ka jullere ɗon assista tawe e leçon o jangugol ngol. Ɗum ɗon on to waɗa technologie on hara yewtirali ni tawa ɗa wawi wonde am mbuude ka woɗɗi hara ya participe e ɗumanni. Ɓe sifi ɗon ko leere jilɓe jangata almuhim no juuti holli wonde kala ko kelɗi ɗum heɓorta sama kala yoto folo puyda fijindaru heɓata ko kelɗi. Pullo futa ne ɓi wowlude ko pewmi maya heɓata addimi dara e woyi addi ɗum miya andu heɓuɗo ɗum on o yangike moƴƴi. Ɗo joɗoɗe julaɓe meɗen e hôtel Makka julaɓe goreɓe ɓe sifo noon waɗa campidira ko honno ɓe yangorno fewno ko ɓe yahayno Nigéria ɓe ƴetta ɗo otoje ɓe yaha ɓe luwoya otoje ɓe marchandise no ɓe gueɗirta e douane no ɓe jattirte no ɓe ɗumannote ɓe sifo ɗin piiji kiɗɗi fewno noon ko jogi milliardaire ɓe jogui ɓe usine ji ɓe tawata fewno ɗo ko e V8 je tum ɓe ƴawata. Mi daari ɓay ɓe sifike ɗum miɗo acciti haqqillam min ene jaka mo yiɗa kelɗi o andu o tampino. Honi woni wolande ɗum ɗo kono ɓe sukaɓe ɗo wonɓe yeeso an ɗo ko fi on wakkilo.
en ari ka raɓɓiɗinnagol ko honno yani talibul ilm ɗaɓɓo gandal honno o ne'orta no jaa e neediji ɗin taho al ikhlas laɓɓinangol Allah annuye on ko wonɗa e jangirde ko fiya ittu majjere e maɗa heɓa gandal kala mo wawoyɗa kadi ittude majjere muɗum ittanamo majjere nden fiya heɓu baraji ko heɓoto kon e heɓugol gandal fiya fewnu hoore maɗa e koddori e Allah fewna kadi yimɓe ɓen wona fiya heɓu poste ji jani wona ya ƴaw ewtoje jane wona ɓay no kaari o jangiɗo sere he hande soodino tera himo darnude min kadi mi wakkilo mi janganani ma on hande on no teddi kaw hewti o foppo immo to daro min kadi be mi janga be min kadi mi waɗa ɗum ɗon mi heɓa min kadi ngal ɓural ɗon la kala ko waɗiraka fi Allah haysi fokkitiɗanoyto ko ɗum waɗi imam Malik ɓawo wallifike nde deftere makko Muwatta deftere ne heɓi rawaji annas ahabbu lkitaba wankabbu ala dirasatihi yimɓe ɓen yiɗi deftere nden Muwatta yimɓe ɓen gini e janngugol nde fopputayi ko Muwatta tun ko nanɗa o ko Muwatta tadrusu Muwatta man yudarisuka Muwatta hasa yudaris inde o halaga yudarisi fi Muwatta fof jiiri jokki kanama koɓe goyni acci an kadi anen kadi moƴƴina deftere wiyande Muwatta yimɓe moƴƴini defte Muwatta kaarijo talibajo imam Malik go ari innimo imam Muwatta aje ɗen ɗuuɗi dey anda si valeur nde deftere mon ɗo yanata se nde heɓi joni Sina o wi kullu ma lam yakun lillahi sayadhhab wa yabqa ma kana lillahi o wi kala ko waɗira hara na fi Allah waɗira ɗum yahay lannay mulay ko heddoto ko waɗira fi Allah kon hande Muwatta ala e hoore leydi ndin ɗo sina Muwatta imam Malik ɗen no fof mutino gan on ti laɓɓina anduye o nelaɗo sallam no kambi o maaki man talaba al ilma fima yubtaga bihi wajhu llahi li aradi min addunya aljamahu llahu bilijami annari aw kama qala sallallahu alaihi wasallam mo ɗaɓɓiri gandal tawa ngal gandal ko ɗaɓɓirte ko fiyo Allah welto kono o ɗaɓɓiri ngal fi heɓugol aduna Allah kolmboyay hunduko makko kolmbiran kolombo wala yiite ñande darngal eɗen andi no jeeya e huɓɓitireteɓe yiite ɓen mo ɗaɓɓi gandal heɓi gandal tawa ko fi aduna o ɗaɓɓiri ngal o gollitirali ngal kono heedi ɗon ikhtiyarul ustad ko suɓagol karamakojo suɓoɗa karamako ko waɗi ko heewi kon karamakojo on o ñembay talibajo ñembay karamako muɗum wasi imam Malik no maaki wona kanko fuɗɗi ko e batte woɓɓe o wi inna hadha al ilma dinun fanduru mimman ta'khudunahu minhu o wi ngal gandal ko ngal woni diina ndaare ko hombo ƴettoto gandal ngal e juuɗe muɗum bi mana gandal ngal ko ɗum ɗon woni diina kan ko ɗon diina kan woni ko heewi kon ko wiɗen kon talibajo o ñembay karamako muɗum ndaaru suɓo karamakojo hara ko gollitirowo ko jangi kon hara ko wawuɗo kadi ko falɗa jangude ko merutuɗo no sallagoy ka janga e juuɗe mo gollitirta sa tawi o matiére ɗo ko oɗo tun wawi kono telen ka wonde kani ka jikku ka akhlaq ka suluk fora ƴettu nafoore nden ganda ngal e juuɗe makko accidamo e jikku makko ɓuri moƴƴude ƴetta ganda ngal e jikku on fof e juuɗe karamako ma kono sina ɗum karamako ɓe buy ɓe jangi e juuɗe woɓɓe ɓe tawata yetta so yagal ngal no ɗuuɗi e maɓɓe ha kono ɓeyna joni ma ƴetta e ganda nga yandi idan suɓagol karamako on
ɗon no himɓe moƴƴi taalibaɓe no ɓurda heɓugol gandal sabu ɓurdugol karamoko ɓe goo ɓe okkaɗi ɓe wuddiri gandal. Si tawi a yaadi e gorejo ma o heɓi karamoko feere tawi kanko karamoko makko okkay moƴƴi jangina e moƴƴi no wakkili no softi an karamoko ma no aami ha fayde ñande o ko probléme je hakkude makko e ɓeygure makko fayde ñande o ko no yahu ara a fiino to janngo o ɓurete ko ɗum heedi ɗon al adab tawadu sabr taalibajo yo wonu ne'iɗo wona muññiɗo wona yankiniɗo o ñaɗanta karamoko makko o sonkata o saɗatako no mi ronkani on ɗum no mi mara ɗum ma suu ɗumanno sinama karamoko inni addo e goɗɗo mo addi ɗo hunde kaari e to ɗon suuɗora woɓɓe goo habboto ha goɗɗo yaha ko taw karamoko makko inni hay so toɗɗaki men yo goɗɗo addi hunde kaari taw ko an to wobbude yaha onon koni e zarnuji no moyni ko taalimu taallim andi ko deftere hinde kono no jogii toon konnguli tawata no jogii nafoore o inni ala la tanalu al-ilma illa bi sittatin sa umbika an tafsiliha bi bayani dhaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustadin wa tulu zamani. Idan ko be on tigona an yakuna talibu saburan shakuran yo jangowo ɗaɓɓo gandal yo wonu heewɗo muñal heewɗo kadi jarnugol karamoko mum woɓɓe no dulli no mi waɗantala hunde kaari no mi ronkaniɓe ɗum no ɓe kañum ko ni menen ko ni dara imam malik fewno ko jangata son jangi sira ko honno ɓe karamoko ɓe jangiri tawa namere si Allah luttini inde maɓɓe nden ha ñande fannin julɗo goto no lutti inde maɓɓe nden luttay ɓe yangi ɓe tampi ɓe wakkini ɓe yankini ɓe muññi o arayno o daro o habbo karamoko makko leereji hara mo dari mo habbi ha karamoko makko yalta ka suudu ɓe yaada si ɓe hewti ka dambugal ka juulirde o ƴetta paɗe karamoko makko ɗen ɓe naata o wi o townata hito makko si karamoko makko no ɗon o wi ɓay karamoko makko no mari taalibaɓe ɓuyi kanko ko kalabanteje mo ƴoƴi o accay o anda fewndo ɗo taalibaɓe ɗuuɗa profita ɗon hay si ɗum fawimo angal ñaamugol fewndo ka ñaamete ɗon eɓe fillo ñande go tawi ko iidi o yahi ka iidi o andi humpiti karamoko makko fewndo ɗon hiɓe ka suudu taalibaɓe ala ton o immoyo ari o inni aray miɗo ari ɗo ɓeyni kono adduma o inni li akhudhu al hadith komi ari ko fi hunjagol hadisaji ɗin ko janginan hadisaji o jangini mo o inni ene wajo hande ko julde ene wajoni hay a ñamano o inni komi jangata ɗo kono ɓuranimi ñamugol e goɗɗi goo no waɗi ko wiyete atabiyat aw atabat hadisaji ɓen hadisaji dambugal kon ɗum ko taalibajo aray waalo ka dambugal karamoko mum ɗo habbo ha hoore subaka si karamoko on fokkiti noon uttugol fokkiti ka juulirde udde tawa hino taalibajo on ka jooɗi ka waali ma ka jooɗi no habbimo ɗon jooɗi ɗon habbi hakkon ɗon ka juulirde o wiyamo haddasana fulana kamɓe fotti o mo andi kaɓe hattuno ɗon ɗumanno mo windude ma mo hunjade ɓenna hadisaji yani hunjaɗi ka dambugal karamokojo waalagol habbo karamokojo ha tuma hewti ka o fokkitata juulugol profita ɗon idan no hato jine needi hato jine muñal tayib joni a muñagol fiya jangu alquran ya jangu hadith ya jangu tawhid ya jangu fiqh ya jangu tafsir ɗon ɗo sandari joni fi jokkuɓe fi adna ɓen
inne joueur ɓe ballon men ka internement ɓe rewna ɓe ka gooki ronki yimɓe holla Maradona yaafo ɗon miɗo e documentaire ɓe holla Maradona fewndo ko ekkitoto bana ari ko tosokum maître makko wonde no piyamo pinamo o waɗay ni dampamo waɗa piiji ɗi fof kono muññi ɗo sa muññaaki hoyeende tampere soñja fewndo hendagol gandal a luttida e hoyeende kono sa muññike ɗon si ɗon feƴƴi tun ara woni tedduɗo idan on tigi wona muññiɗo kono ɗum heedi ɗon haraw haw jaali gandal heɓata ko bayna ashiyatin wa duhaha hakkunde bimɓe kiikiiɗe gandal rasul maki min al mahdi ila lahdi ko ɓodde ka on tigi sendiɗo nano e ñaamo ka woni boobo ha ñande o maayi gandal kan ala ka hatti wiye ɗo awa o hewti ka plafond feƴƴiɗo lanni wona ko mawɓe yettosoɓe innayno o yoolike ko maayo on ko maayo ala ande kadi ko waɗa gandal maayo taw sa waɗi kun ciɓa tun kun mutata ɓeɗen jogi woɓɓe ko yooliɓe ɓen ko yooliɓe joni noon gonno goɗɗo yoolorta o hunjaki alqur'an bal o wata jangude jande sellude o anda tafsir alqur'an o anda hadith o anda fiqhu o anda tawhid o anda lugal arabiya o anda e fus ɓeyna ko yooliɗo ko e maayo hongo o yooli ko maayo majjere ka maayo majjere o yooli minen jogino ga minen wiyete ɓe ko yooliɓe minen jogino ɗon woɓɓe bappiraɓe joginoɓe haqqille ha feƴƴite woɓɓe go ari tawi ben maɓɓe no jangi hiɓe janga ben maɓɓe no heeɗi ɓe ɓe inni karama ko kaari acciran ni ɓiɗɗo ma o sina ɗum o yooloto o feetay ɗum noon hay huñyaki hay na hay feccere ɓur hay fus anda no hawni idan on tigi na yo hawju yo wakkilo o duumo o janga nela Allah waɗi sunna on nela sallah sallam ko jangi alquran ko duuɓi no gaye tati mo jangude alquran ko e ɗengal makko ari ɗon ɗo na Allah no wawno andindemo ɗum nde wottere beru kalamhil basar no wawno ka kono ko fi ekkutugol e hollugol en sunna on ko piiji ɗin ko ya wakkilo naɓira seeɗa katoɗa yangoɗa ha si heɓoya kono ɗum heedi ɗon tahayyunu awqatil farag ko waɗugol tammu on programme tammu on ndara waktuji ɗin sendana ko jangete kon sendana ɗum tanji ɗin waɗa istifada e tan on hara jeebali tan on few tartibul awlawiyat ndara ko honɗum ɓuri handude e fuɗɗora ɗum ɗon ko honɗum kadi do heedugol ɗon heedina ɗon o tan ɗo hakkunde alansara e futuro ko honɗum mi watta ɗon hakkunde futuro e geeƴe ko honɗum mi watta ɗon ɓaawo geeƴe ɗon e ɗanagol ko honɗum mi watta subaka si juulama ɗon e si tawi ko yaagol ka lekkol ɗo e ɗum ko honɗum mi watta ɗon sendana ko jangata kon tan on hara a bonnitali ɗum ɓe portoɓe sayi ɓe heeɓi koɓe woni ɓe waɗi ko ɓe wawi wadde ɗo ko fof hande ɓe waɗi piiji ngalawji ɗi tawata makane yahtu ɓe baal ko goɗɗo miijatano ko ɓe ala tan perdi ɓe yeebata tan maɓɓe few si ɓe heɓɓi ɗo a wataɓe firtinde goy enen a heɓay ɗo joni bon si alansara juulama haray ɗon mi janga e qur'an ɗon e futuro fuɗɗoɗa janga wono 30 minutes gorejo ma puyɗo dottori aroya ɗon haadi ɗon ara jooɗo ñobba deftere ne wallina to hihi way hanki ene ko onno Barça homɓe gañino hakkude Barça e Real Madrid wowlon ɗon ha futuro yani tan ko heɓunɗa ɗon ko ɗum ɗo boni konɗo fokkutude idan ko be on ti waɗa muhafada ala al waqt wa tartibul awlawiyat
وتحين الأوقات المناسبة للمراجعة والمطالعة ko ndaarugol eɓɓana waktuuji ɗin ndaara o waktu ɗo o ɗo hi haqqille ɗen fen ɗo hare no deeƴi probléme ji no ɗoyti donc mi janngu o ɗo matiére fewndo ɗo taw ye bonnu tammo ngonde ɗum koko feƴƴata si on janngaali fewndo ɗo yehi haa tawi jooni on faalama sonnaaɓe jombugol on faalama mbuuɗi on faalama teddungal on faalama karan heɓi to gandal hannde kadi ko ɗum waɗi wono Omar ibn Khattab mo innayno o wi ta'allamu qabla an tusawwadu jange ado on waɗede kohoɓe sa waɗama kohojo ina wi ko almami on ni ande kada jangata seytane innay sey ayay janngugol ɓe andi ko a jangoɓe innay noon o jaka ɓe anda hunde hono waɗi ɓe almami jangulaw ko fewn ɗo ni waktu mum fewn ɗo ko jannguɗo on wo ko heewi kon on hunjoto itton probléme ji moɗon e fijinaro e sama kala fes concentre ɗon e janngugol ngol donc ɗum ɗon no jeeya e neediji ɗin no jeeya e neediji ɗin khidmatu alchiyuhi khidmatu lmuallim kurkanagol karama kom ƴangano wakkilo fi heɓgol barki ko wiyete barki ɗum no woodi ko wiyete barki kon no woodi barki noon ko imma ɗaɓɓane ɗa ma ɗaɓɓana hoorema imma mawɓe ma ɓen ɗaɓɓane ma an wakkiloɗa kata katan ɗaɓɓana hoorema sa yangani kala mo waɗanɗa kala mo yanganiɗa kala mo servuɗa o yinnayi albarka mo jasakallahu hayra allah heɓe ko moƴƴi allah waɗi barke ma ida na yonti won townitiɗo ona howniɗo ona bunguɗo ona sanferñejo ɗum ɗo ɗi neediji ɗo ni ka khulasatul qawli no foti on tigi o waɗa ɗum ɗo o muñño heege ngen minen feeno komin janngayno ɗo anon fata ñallanga fara ñamale hay fus ma bimbi sa heɓi putere ayay ka ngesa ko ɗum ma ñaami futti ko ɗum ma wona hara ko ñalorma futti yahata ñaama fare ñallanga faraɗa toon ko ɓe wakkiloɗa ɗum a wakkiliga ɗum ko tan seeɗa ni nden warwarana so feƴƴi yaray gasi alhamdulillahi enam a joni a heɓi ko ɗaɓɓete ko a heɓi gandal ngal hande kadi goɗɗo a tilfata ko fi gandal kono ko a anda kon wallahi tuma fottoɗa e ande ɗon wo a ittay coggu majjere ma nden ɗon noon e beji ɗin fof kala ko a anda a fotti anduɗo si allah lanɗo jaɓi a sooday coggu majjere nden a ittay jonnama si oto ma paani ɓay a janngano ko honno mécanicien ko honno oto dépanirte si allah lanɗo jaɓi ɓe ayna woy ala jeen ko honno wi ɗon joni haray ko jeelu mi darta ɗon o dara ɗon 500 000 ɗum no satti a cellan 300 000 awa 400 000 joni a moƴƴine toon ha moƴƴa ay andi a soodi majjere nden ko andano ɗon ko a soodi donc haray ko ɗum ani mo anda wona e maccuɗo anduɗo non haray koye ɓeydu wakkilare ɗum ɗo hulasatu qawli ko ɗum ɗo woni komi anditi kon e neediji fi ɗaɓɓugol gandal ngal hara on tigi townitaki fi a andi wota sikku kadi a hewti ko ya ƴettu e juuɗe ɓurɓe maɓen ɓe ɓurɗa ɓen jonnaɓe ko tabintinnata gandal ngal ko janngingol ndaaru wona imam malik o fuɗɗino jannginde komo duuɓi 17 ko taalibajo koni mo janngude e juuɗe woɓɓe ko ya janngu e juuɗe ɓurɓe maɓen ta townito eneno ko heewi kon si on tigi woni oustage o heɓi taalibaɓe seeɗa awa o watti wadde muhadara o fontane micro awa o lande o wiya a waray haray wallahu alam haray lanni hande kadi ko wiyete fi janngugol ko haray ɗum o waynodiri anda nano benen kam fene komin janngata professeur ɓe amen hara woɓɓe ko jogiiɓe professeur a taban kamɓe
kamɓe hiɓe guirriti si tawi a ɓuri ɓe tun hiɓe guirriti a ɓuri ɓe jaɓi min arano ko darsu cheikh mouhamadou mouhtar Shinguiti on tomati wona professeur kono heɓi doctorat makko on joni professeur a taɓa mo ɓuri doctorat ka darajaji kayɗiji kono naɗum no firi gandal ngal no wawi wonde hara ko joguiɗo doctorat mo ɓuri joguiɗo professeur a ka gandal bal no wawi hara mo jogaki doctorat hara ko jogiɗo master hara mo ɓuri jogiɗo doctorat e gandal bal no wawi hara yani cheikh Boun Baz cheikh al Albani rahmatullah alayhi cheikh Mamadou Moussa ibn Uthaymin ɓe wiyata yani doctorat wigol ɓe jogui doctorat haray ko jasingol ɓe mais no karam ko ɓe ɓe janguinaɓe men ɓe fiqhu usulul fiqh hadith tawhid ka halaga makko ka julide nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi mi gara mi tawa karama kam men ɓe arino ɓe jooɗi yeeso ɓe hersita ɗum kamɓe puisque no o wawi sendirde masalaji fi'inu waɗa istinbat adda istidlal waɗa rad mi ali wawɗo sifa ɗum e fewndo ɗo ko fuu no qiritanimo fu jaɓay ɓe ara ɓe heɗo bal woɓɓe goo ko jangiɓe mo woɓɓe goo ɓe janginimo haray ko ya andu ko a hakkundejo taw no woodi wonɓe sengo dow ma no woodi wonɓe sengo ley ma ida naftoro wonɓe sengo dow ma ɓen nafa wonɓe sengo ley ma ɓen kono ɗum ɗon mawnitinare yadata e muɗum few a itta e ridaul kibri wanare mawnitinare a pottinade ɗum to donc haray khurasatu qawli ɓay waktu on ko hewtuɗo haray ko ɗum ɗo woni komi anditi kon wasiyagol hoore an wasiya on onon kadi ɓe sukaɓe ɗo ɓay onon ɗo on sukaɓe fuɗɗiɓe jangude wonɓe ka markas ɗo no hunjike buyi alqur'an kono andon noon hunjagol qur'ana ngol wona ɗum ɗon to woni gandal ngal ɗum ko fuɗɗore ni ko fuɗɗore ɓeynayi sa daari joni a jangi biographie karama koɓɓen ɓeynayi hafida alqur'ana في أول عمره وهو يعني 12 سنة وعمره 12 سنة أو 12 سنة ثم خرج لطلب العلم أنتم ماتوا يالتنم ويهيدا بقول غندال إذا هراي كو يوم بيدو وكيلاري جانجي وزمان من دو زمان غندال سا جانغالي أوناي هوتورتيدو أوناي يوادو أوناي kurkaɗo a wonay jasuɗo o zaman men ɗo jaɓata majjere few wakkile jango ko onon woni worɓe ɓe jango onon woni karmakoɓe jango wonata almami ɓe jango wonata ministre ɓe jango jogoto religieux on jango wonata mawɓe gorol jango wonata ardiɓe ɗowo ɓen jango kono be wakkile ɗon sina ɗum si on tigi o jonnoyama ko gaynata o hersay o hersina siɓɓe e yiɓɓe torki allah yo allah moƴƴo e meɗen allah kore gandal ɗuɗugal waɗangal barki yo allah yaafo ɓe sincuɓe ɗi nokkuji ɗo yo allah tabintin alqur'ana e sunna e nde nokkure ɗo e nokkuji men ɗin fof torki allah yo allah waɗɗo loyngol ko jalbintal islamu on no fokkitirni yo allah ɓeydu yo allah naɓir yeeso wa jasakumullah khairan wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jarni karam ko meɗen ɓen yewtere nden nde faamike yo Allah waɗe nanoɓe jaɓa faama gollitira kadi ɓe wasiken ɗo fi ɗaɓɓugol gandal son jaaji e lorraji seeɗa ko woni e muɗum ma buy son tigi muññi kadi ko ha seeɗa reñande goo e wi bi isnillah ko woni noon na ko weli fi kono konti wakkilo ko wela fi komo wakkilo ha wela fi bi isnillahi taala aray ƴetten lande ɗiɗi petti ma gotal ɓay ɓe mari seena ko kadi nokkugo joni yondinoren ɗo e programme ɗi inchallah nam ɓay kañum moasisingal ɗo duɗale ɓe yewtinola landa ngal
ɓe maaki wonde mara yomi landano ɓe kañum innete ɓen honno en telan Juma Baylo Touré ɓe wi wondema hara hiɓe humpayo docteur en ɓeyduɓe faltugol humpita ɓe wondema ko honno woni ñawoore neɗɗanke yo janɗu e nokkure yaha o jiido ɗon o heɓa ɗon ɓiɓɓe o heɓa taniraɓe ɗon yaha o feƴƴina hande kadi on ɗon so o feƴƴini o ƴette o naɓe o surroye e hoɗogo tawa hoɗo ko o feƴƴini ɗon berɗe hino ɗon o ƴette ɗon o naɓe o surroye e hoɗogo hara hiɓe landi ko honno woni ñawore ɗum ɗon ka hara ɗen berɗe ko o feƴƴini ɗon wondema so wattinama ɗo woni o natata aljanna tawa ko naɓete to ko ton woni so wattinama ton ko ton o natata aljanna ka ko honno woni ñawore ɗum ɗo nden idan haray ko kamɓe woni ko in yomi landano ɓe ngal ɗo landal fiyoɓe ɓeydu humpitagol ɓe anda ñawore ɗum ɗo. Shukran, jazakumullahu khairan. Neɗɗo on ko mari o koko gollito wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Neɗɗo mara sina ko golli kon o yaltinante ɗum ɗon o yi o holle joddini o yoɓe ha timmatis surregol si tawi ka on tigi maayi ɗo hoɗo ka on tigi maayi ɗo ko hoɗo julɓe hiɓe mari berɗe magbara musabbala ani berɗe waɗade fi sabilillahi tawa mo surrama ɗon o naawigol ko contrat yo won ɗon duuɓi ɗiɗi o irte o wiyete musabbal yani so surrama ɗon ko haapoma haray ko haani kon ko yo surre ɗon wona yo egginɗe o naɓe nokkugo ko waɗi ka ona e naɓede ɗon ɗen berɗe ton e ɗe berɗe ka o maayiga hiɗe fotatel ka Allah o andi wigol nokkuji ɗin ɗo no ɓuri ɗa na enen watta ɗum na e jungo men woni Allah noon mo ɓurdi ndini nokkuji ɗi no waɗi nokkeli goye mo suɓi o inni ɗo no ɓuri ɗa wono Makka e Madina e Mashair woni Mina Arafa Muzdalifa himo suɓi ɗi nokkuli teddini juulirɗe ɗen himo suɓiɗe e hoore ko lutti kon fof wi ko ɗon woni cuuɗi makko ni kono ko lutti kon saawi ɗa no ɓuri tum min gari min ne joni ko ɗo ɓuri si tawi ko wono Baqiya ka berɗe Baqiya Madina ɗon no jogii ɓural hertingal yani no wawi ittugol e berɗe goo takko ɗon adda ɗon surra sabu sallallahu sallam tefa no yahi wonɓe ɗon ɓe tefore feere kono ko lutti kon gaa ɗi koɗoli meɗen berɗe ɗen fof no fota ala ko ɓuri fes tawi no wawi wiide joni ɓen ɗa ko yimɓe moƴƴuɓe surraɗa ko waliyaɓe surraɗa ko yette bariɓe surraɗa ɗa noon ko yette soɓe tun surraɗo wano ka malikiyankoɓe ɓe jogi toon konngol wonde no yiɗa naɓugol goɗɗo surroyamo nokku ka tawata yimɓe moƴƴuɓe buyno surraɗo kono ala dalil surregol takko ka neɗɗo moƴƴuɗo woni ɗum waɗata on tigi daɗa waɗata on tigi heɓa hay fus ko yela tun ɓawi noon bano adama no juuti yela kono wona noon haaniri ko haani kon ka on tigi maayiɗo yo surre ɗon madama berɗe no ɗon musabbala wa billahi tawfiq. Aywa aray ɓe maaki en yondino honno en tela ngal ɗo landal aɗa tawde noon aray en feƴƴa e hollande jan kadi hakkunde futuro e gueɗe joni inchallahu taala